Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ugertong Kenhon National Democratic Alliance balalam khmat da BJP Ujagdeep Dhankar hakasi sajan ula syajid kum Vice President Bathamai dari India. Kajing syajid jong Dhankar syakate kesyuki kalong hadin bola penrem ka kertong ka Kenhon yang persya ka Margaret Alva. Ya kajing tiap vote tang daki MP ke Lok Sabha ba Raja Sabha banjir yo Vice President Bathamai la penlong menta kesengihi. Haga jingyo yaki vote ukertong ka NDA ula yo sanspa arhupra kat ba ka Alva kala yo shispa prapu vote. Banjob ya ka election Vice President dan kam banyo laispa nyo pu vote Nepalan. Naki hinyo spa prapongot ki MP kebelawan mentap vote kilong hinyo spa arpusan ngut. Udhankar ubala long teng ulat Menteri Sarkar Pedang Bat MP Uday Nakshnong Kithana Kabadan Haga Jilla Rajasthan. Udhankar unmi bujri yo Vice President Bamenta Venkaya Naidu. Vice President Jongkari Uday Ru Shanknor Jongkaying Darbar Thawan Raja Sabha.